në rilindje ndodh nëpërmjet frymës së shenjtë dhe mund të themi që mbetet fryma e shenjtë në këtë person dhe në një moment të dytë pastaj mundet që të flasë në gjuhë ose veprimi i rilindjes ndodh me frymën e shenjtë më saktë. Αδελφέ, όταν αναγεννιέται, στην αναγέννηση δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο με την αναγέννηση? Να θύεται dytën lëlëzim edhe herë? Mbetet qëndron fryma e shenjtë në këtë person? Μένει το Πνεύμα το Άγιο σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει αναγεννηθεί? Σωστά. Η αναγέννηση γίνεται με το Πνεύμα του Άγιο. Rilindja tek njeriu, sakt thotë thua, bëhet me frymën e shenjtë. Εάν λέει κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Άρα γίνεται με την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Nëse dikush nuk ka lindur nga fryma dhe nga uji, nuk mund të hyjë në mbretërinë e qiejve. Pra, rilindja tek njeriu bëhet me anë të frymës së shenjtë. Και ο αναγεννημένος μπορεί να έχει και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Είναι παιδί του Κυρίου. Dhe njeriu i rilindur mund ta ketë frytin e frymës së shenjtë, pra është bir ose bie e Perëndis. Δεν μπορεί να πούμε ότι ο αναγεννημένος δεν είναι παιδί του Κυρίου, είναι παιδί του Κυρίου. Nuk mund të themi se i rilinduri nuk është i Perëndis, por është bir i Perëndis. Το βάπτισμα όμως στο Πνεύμα το Άγιο είναι κάτι άλλο. Por pagzimi me frymën e shenjtë është diçka tjetër. Δηλαδή, τι θα πούμε τώρα, ότι οι Απόστολοι εδώ πέρα δεν ήταν παιδιά του Κυρίου? Do më thënë, çfarë do të themi këtu, se apostujt nuk ishin bijë të Perëndis, Πριν λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. përpara se të pagzoheshin me frymë të shenjtë. Και θαύματα είχαν κάνει. Τους έδωσε εξουσία βέβαια ο Ιησούς Χριστός. Dhe mrekullira kishin bërë dhe mundësisht u kishte dhënë pushtet Jezu Krishti që t'i bënin. Αλλά άλλο πράγμα το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Por është tjetër pagzimi me frymë të shenjtë. Είναι εντολή από τον Κύριο να ζητήσουμε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Është urdhër nga Zoti që të kërkojmë të pagzohemi me frymë të shenjtë. Ο αναγεννημένος λοιπόν έχει πάνω του το Πνεύμα του Άγιο, τον αναγεννάει και μένει μέσα του Άγιο σπέρμα. I rilinduri, fryma e shenjtë e ka rilindur dhe qëndron fara e frymës të shenjtë në te. Αλλά αυτός που βαπτίζεται γεμίζει όλα τα μέσα του με Πνεύμα Άγιο. Por ai që pagzohet mbushet e gjithë tërësia e tij me frymë të shenjtë. Θα δούμε σε άλλο σημείο ότι γίνεται κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Do të shohim dikun tjetër se bëhet vendbanim i Perëndis. Είναι κάτι που μένει μόνιμα μες στον άνθρωπο αυτό. Pra është diçka që mbetet për herë në atë njeri kur pagzohet me frymë të shenjtë. Ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος γεμίζει με Πνεύμα Άγιο και πληρώνεται. Për çdo moment, në çdo moment domethënë mbushet me frymë të shenjtë njeriu dhe Έχετε δει τη διαφορά, τουλάχιστον εσείς πρέπει να τη γνωρίζετε, του βαπτισμένου και του αβάπτιστου. E keni parë ndryshimin, besoj se ju e dini dhe kuptoni këtë të njeriu të pagzuar dhe të atij që nuk është i pagzuar me frymë të shenjtë. Γονατίζει ένας ο οποίος δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Gjunjëzohet një për shembull që s'është pagzuar me frymë të shenjtë. Αρχίζει σιγά σιγά δόξα, αλληλούια, δόξα, σιγά σιγά προσπαθεί να δυναμώσει, να πάρει θάρρος. Vazhdon dal nga dal dhe mundohet që të marrë forcë duke adhuruar Zotin, duke thënë lavdi o Zot, lavdi o Zot. Αλλά αυτός που είναι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, όταν ζει μέσα του βέβαια το Πνεύμα το Άγιο, γονατίζει και αμέσως γίνεται φωτιά. Por ai që është i pagzuar me frymë të shenjtë, kur fryma e shenjtë është aktive në të, nuk e ka shuar, sa të gjunjëzohet, mbushet me frymë të shenjtë dhe thërret. Γιατί αυτό ζει μέσα τώρα, μέσα στον άνθρωπο ζει. Sepse tek i pagzuari është brenda tij fryma e shenjtë, rron në te. Γι' αυτό λέει στον Ιωάννη, θα είναι μαζί σας και μέσα σας θα είναι. Për këtë arsye thot tek Gjoni se do të jetë me ju dhe në ju do të jetë brenda jush. Να το δείτε αυτό το εδάφιο. Le ta shohim këtë paragraf. Γιατί έχει σημασία αυτό το εδάφιο που λένε. Sepse ka rëndësi. Θα πάμε
το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και θα το δείτε, αυτό είναι στο 14 κεφάλαιο. Dhe këtë mund ta shohim tek kapitulli 14 i Gjonit, Ungjillit sipas Gjonit. Για διαβάστε το 16 και το 17. 16 dhe 17. Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'u jap një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë përgjithmonë me ju, frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Βλέπετε εδώ πως το λέει, ότι όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα είναι μαζί σας, αλλά θα είναι και μέσα σας. Siç e shohim këtu, pra, thotë se kur të merrni frymën e shenjtë, do të jetë me ju dhe do të jetë brenda jush. Είναι κατοικητήριο πια του Θεού το σώμα του ανθρώπου, είναι κάτι άλλο αυτό. Pra, trupi i njeriut bëhet vendbanim i Perëndis kur paksohet me frymën e shenjtë. Δεν υπήρχε λόγος να δοθεί το Πνεύμα το Άγιο εάν με την αναγέννηση αν δεν το χρειαζόμαστε και αρκούσε η αναγέννηση, ποιος ο λόγος να το δώσει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Po të mjaftonte rilindja tek njeriu, nuk do të kishte arsye që Perëndia të jepte edhe frymën e shenjtë që të paksoheshin me frymën e shenjtë. Είδατε τι διαβάσαμε στην αρχή. Θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει εφ' ημάς. Siç lexuam në fillim, thotë do të merrni forcë kur frymat e shenjtë do të vinë mbi ju. Τι λέτε, οι μαθητές δεν ήταν αναγεννημένοι που λάβανε Πνεύμα Άγιο? Çfarë thoni ju, se dishepujt nuk ishin të rilindur kur morën frymën e shenjtë? Εδώ ήταν 10 μέρες στα γόνατα. 10 ditë në gjunjë kishin. Για βάλε ένα που δεν είναι αναγεννημένος να κάτσει 10 μέρες στα γόνατα να δεις. Ούτε μισή ώρα δεν κάθεται. Ja veje një që nuk është i rilindur të rrjedh 10 ditë në gjunjë, asë gjysore nuk rindot. Εδώ και αναγεννημένοι και δεν κάθονται τόσο. Këtu të rilindur dhe nuk rrinë 10 ditë tani. Μετά εκλέξαν το 12ο Απόστολο. Pastaj zgjodhen dishepullin e 12. Είχε αποκάλυψει ο Πέτρος γιατί ερμήνευσε τις γραφές για τον Ιούδα και εκλέξαν το 12ο Απόστολο. Περλάμε Πνεύμα Άγιο. Ishte zbulesë nga Zoti Pietri dhe i shtyru nga fryma e shenjtë zgjodhi të 12 dishepull. Ήτανε παιδιά του Κυρίου. Ishin pra bij të Perëndisë. Αλλά άλλο πράγμα, το Πνεύμα το Άγιο είναι κάτι άλλο, ξεχωριστό. Por tjetër gjë është pra fryma e shenjtë është diçka e veçantë. Amin. Atëherë tek pakëzimi me frymën e shenjtë, tek kapitulli që lexuam te Veprat e Apostollit. Sti vaftishi me to Pneuma to Agjo, εκεί που διαβάσαμε στις πράξεις, Ata që e dëgjuan frymën e shenjtë, αυτοί που ακούσανε το Πνεύμα το Άγιο, ishin të gjithë judenj apo të huaj? ήταν όλοι Ιουδαίοι ή ξένοι. Το λέει, ήταν από όλα τα έθνη, και Ιουδαίοι και ξένοι. Thot se ishin nga të gjitha kombet, edhe judenj kishte, edhe të huaj kishte. Αφού λέει Πάρθοι, Ελαμίτε, κατοικούνται στη Μεσοποταμία, τους ακούμε να μιλάνε στη γλώσσα μας. Derisa thot se partet Medet, ato që banojnë në Mesopotami, i dëgjojmë duke folur në gjuhrat tona. Αλλά βάζει μέσα και τους Ιουδαίους, λέει Ιουδαίοι τε και προσήλυτοι. Dhe fut brenda edhe judejnë, që thot judejnë dhe prozelit. Έτσι δεν διαβάσαμε, για να το ξαναδούμε. Kështu nuk e lexuam, le ta shohim përsëri. Ναι, το λέει μέσα, είναι στο 10 εδάφιο, λέει ότι είναι και Ιουδαίοι και προσήλυτοι Ιουδαίοι. Ήταν δηλαδή από όλα τα έθνη, όσοι είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό και Ιουδαίοι. Στο 10 εδάφιο το λέει αυτό. Tek paragrafi 10 e thot këtë, vlepo έχω σημειώσει 18 μέρη αδελφέ της γης. Εδώ. Ναι. Ήταν όμως μέσα και Ιουδαίοι και προσήλυτοι Ιουδαίοι από διάφορα μέρη. Ishin Συν από όλα τα άλλα μέρη που διαβάσαμε. Ναι. Edhe judejnë dhe nga të gjitha vendet e tjera siç i lexuam. Amin. Amin. Dhe Paskal mund të. Vëllezër, atëherë kemi një pyetje te Joili kapitulli 3 rreshti 25. Kush është karkaleci, larva, bulkthi dhe kërimbi? Çfarë përfaqësojnë sot këto? Αδελφέ, Ποιο εδάφιο, το 25?
δεν έχει Shpejt po εδάφιο. διαβάζαμε. Όλα αυτά που διαβάζαμε, ποια είναι σήμερα δηλαδή, για το καιρό που ζούμε σήμερα. Μισό λεπτό, δεν κατάλαβα. Ποιο εδάφιο του Ιωήλ, τι θες να πεις, δεν κατάλαβα ποιο εδάφιο είπες. 2 κεφάλαιο, Ναι. 25 εδάφια. 2 κεφάλαιο, όχι 3. Ναι. 2. Σωστά. Από το... Για να καταλάβετε τον προφήτη Ιωήλ, θα σας πω έτσι 2 λόγια. Και të kuptojmë profetin Joil, do t'ju them 2 fjalë. Πρώτα απ' όλα λέει ότι μιλάει για την πυρηνική καταστροφή στο πρώτο κεφάλαιο. Në radhë të parë, te kapitulli i parë flet për luftën bërthamore që ka përdodhur në periudhën e Antikristit. Στο δεύτερο κεφάλαιο από το 1 μέχρι το 12 μιλάει τη δεύτερη έλευση του Κυρίου που κατεβαίνει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων. Te kapitulli i dytë flet për periudhën, domethënë 1 vjeçare që vjen Zoti me gjithë të shenjtët që ka marrë lart në qiell. Γυρίζει τώρα πίσω από το 12 μέχρι το 21 Kthehet και λέει να përsëri, νηστέψετε, να προσευχηθείτε kthehet përsëri te kapitulli rrishti 12 deri te 21, thotë të ktheheni, të argjëroni, γιατί θα γίνουν αυτά τα κακά, θα έρθουν τα πυρηνικά και θα έρθει και ο Κύριος μετά. sepse do vinë këto gjëra për të cilën folëm përpara, do vi dhe lufta bërthamore edhe këto gjëra që përmendëm më pas. Στο 21 εδάφιο λέει ότι να μην φοβάται η γη, γιατί ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία, θα ξαναθεραπεύσει τη γη στη χιλιετή βασιλεία. Nga rrishi 21 thot, mos ki frikë o tokë, sepse do vi Zoti përsëri do ta shërojë tokën, bëhet fjalë për periudhën 1000 vjeçare. Στο 23 το εδάφιο λέει τα παιδιά της Ιών που είναι η εκκλησία να χαίρεστε. Te rrishi 23 flet për bitë e Sionit, domethënë kishët të gëzohen, bitë e Zotit, Γιατί εσείς θα έχετε πρώιμη και όψιμη βροχή. sepse ju do keni shijen, domethënë do keni edhe shiun e parë, do ta shijoni edhe të fundit. Ανάμεσα δηλαδή σε αυτά τα γεγονότα, ανάμεσα σε αυτά που συνέβαιναν στον Ισραήλ τότε, μετά θα καταστραφεί ο Ισραήλ. Και στη δεύτερη έλευση, ανάμεσα σε αυτό το γεγονός, Në mes të këtyre gjërave, domethënë do shkatërrohet Izraeli, edhe më pas, pasi të vi periudha 1000 vjeçare, είναι η περίοδος της Εκκλησίας. Signomi. Mbasi të ndodhin këto, domethënë është periudha e kishës sot. Ανάμεσα δηλαδή στο τι υπήρχε πριν στον Ισραήλ, τους πολέμους που κάνανε και στη δεύτερη έλευση του Κυρίου που θα γίνει το μεγάλο κακό. Ανάμεσα σε αυτό τώρα υπάρχει εκκλησία. Domethënë në periudhën e asaj që ndodhi me popullin e Izraelit derisa erdhi Krishti, dhe atë që ka për të ndodhur në periudhën e Antikrishtit, është periudha e kishës, ajo që rrojmë neve sot. Εσείς λοιπόν τώρα τα παιδιά της εκκλησίας, θα λέγαμε, της Ιών, Ju pra bitë e Perëndis, prandaj thot Sionit, të kishës, να χαίρεστε γιατί στην εποχή σας θα σας δώσει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, πρώιμη και όψιμη βροχή. të gëzojeni sepse në kohën tuaj do t'u japi Zoti frymën e shenjtë, shiun e parë dhe të fundit, Και θα γεμιστούν τα αλόνια. dhe do mbushen lëmejt, siç thotë këtu. Και βέβαια εμείς χορταίνουμε από το λόγο του Κυρίου, εμείς χορταίνουμε άρτο, έτσι. E vërteta Άλλοι është πεινάνε. ne ngopemi me fjalën e Zotit. Και το εξηγεί τώρα στο 28, εξηγεί στο 28 τώρα τι θα συμβεί στην εκκλησία. Dhe thotë te rreshti 28 se çfarë do të ndodh me kishën. Adërfej, tani sto 25 το εδάφιο που ρωτάει η αδερφή. Ναι. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτό το διάστημα τώρα που θα δώσει ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιο, θα αναπληρώσει τα χρόνια τα οποία τα έφαγαν, δηλαδή δεν υπήρχε καρποφορία. Në këtë kohë, domethënë që Zoti do japi frymën e shenjtë, do plotësoj atë mangësinë që nuk kishte dhënë fryt, domethënë ajo kohë përpara, siç përmendi rasti. Εμείς τα έθνη δεν είχαμε Χριστό εκείνη την εποχή. Për shembull, ne kombet nuk kishim Krishtin në atë kohë. Λατρεύαμε εμείς οι Έλληνες, είμαστε και πιο ειδωλάτρες από όλους. Ne grekët për shembull ishim më idhujtarët e të gjithë botës.
και λατρεύαμε διάφορους θεούς. Dhe adhuronim zotër të ndryshëm. Όλα αυτά τα έτη τώρα κατατρώγανε την ψυχή μας όλες αυτές οι ψεύτικες διδασκαλίες, οι ψεύτικοι θεοί. Po, në të gjitha të kohën që jetuam, të gjithë kohën që jetuam, domethënë, adhuronim zotër të ndryshëm, idhuj e tjerë si këta. Ο Κύριος όμως επισκέφτηκε την εκκλησία του, τώρα τα έθνη. Zoti na preku, na vizitoi, domethënë të gjitha kombet. Και έδωσε την ευλογία του. Dhe dha bekimin të gjithë secili prej nesh. Ο καιρός λοιπόν που ήταν νεκρός, τώρα έχει αναπληρωθεί αυτό το κενό. Koha domethënë për kohën që ishte bosh në atë kohë, tani në këtë kohë Zoti e plotsoi, dha bekime të mëdha. Γιατί θα εκχέει ο Κύριος το πνεύμα του επί πάσα σάρκα που λέει πιο κάτω. Sepse Zoti do japi frymën e shenjtë mbi çdo mish. Ο βρούχος λοιπόν, η ερησίβη, η κάμπη είναι τα ψεύτικα όλα τα οποία τρώγαμε όλοι εμείς, όλα τα έθνη, και δεν είχαμε Χριστό, δεν τρώγαμε το σιτάρι, τον καλό λόγο από τον ουρανό ποτέ. Karkaleci, larva, bulthi dhe krimbi janë të gjitha ato domethënë që hanim në atë kohë, por që nuk ishte ajo fjala e dur, fjala e shëndosh që marrim sot e kësaj dite. Τώρα όμως που ήρθε η περίοδο της Εκκλησίας, μας έδωσε ο Κύριος την ευλογία του. Tani që erdhi koha e Krishtit, na solli bekimet që ai premtoi. Υπάρχει όμως και ένα κενό μες στη μέση που πάλι ξεγέλασε ο διάβολος τους ανθρώπους, γι' αυτό λέει πρώιμη και όψιμη βροχή. Ekziston një periudhë e ndërmjetme që thot këtu fjalë e Zotit në shiun e parë dhe shiun e fundit, ai periudhë e mesme. Είναι η περίοδος του Μεσαίωνα που ήταν φοβερές καταστάσεις πάνω στη γη. Ishte periudha e mesjetës, e cila ishte një periudhë shumë e keqe. Όμως τώρα είμαστε στην όψιμη βροχή και ευχαριστούμε τον Κύριο. Tani jemi në shiun e fundit dhe falenderojmë Zotin për këtë gjë. Amin. Amin. Desha të pyes, e 10-ta a duhet të jepet tani? Në shumë kisha po predikohet të jepet e 10-ta si në 10-tën e vjetër. Αδερφέ, Ναι. μία ερώτηση είναι, θέλω να σε ρωτήσω ότι σήμερα το 10ο πρέπει να το δίνουμε τώρα. Σε πολλές εκκλησίες κηρύττεται αυτό. Όπως ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Σήμερα τι γίνεται? Πώς μιλάει ο Λόγος του Θεού για αυτό το θέμα? Εμείς δεν δίνουμε δέκατα. Neve nuk japim të 10-tat. Δεν υπάρχει πουθενά μες στην Καινή Διαθήκη να δίνουμε δέκατα. Nuk ekziston asnjë vend në Diatë që të japim të 10-ta. Δέκατα έδιναν οι Ισραηλίτες. Një të 10-tën e jepnin οι Izraelitët, Γιατί έπρεπε να τρέφουν τις 10 φυλές. sepse duhet të ushqeshin të 10 fiset. Μία φυλή δεν έλαβε κληρονομία και έπρεπε να την τρέφουν οι υπόλοιπες. Një nga fiset, nga që nuk punonte, nuk ishte pasuri, atëherë duhet ta ushqenin 10 fiset e tjera. Επειδή όμως τα 10 είχαν δοθεί από τον Αβραάμ, πριν δηλαδή γίνει το 12φυλο γένος, Nga që të 10-tat ekzistonin që në kohën e Abrahamit, përpara se të ekzistonin fiset e Izraelit, προσπαθούν να μας πούνε ότι ισχύει και για εμάς σήμερα. mundohen që të na thonë njerëzit sot që kjo 1/10 është edhe për neve sot. Το έδωσε στον Αβραάμ γιατί ήξερε ότι μετά ο λαός θα πρέπει να δίνει το 10ο και το είχε μάθει από τον Αβραάμ. E dha që në kohën e Abrahamit, sepse edhe fiset më pas që erdhën fiset e Izraelit, duhet ta kishin gati këtë për të dhënë të 10-tat levitëve. Εάν θα πάμε τώρα στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, Në qoftë se hapim vëllezër te 1 Korinthasve, σας πω τώρα να δείτε το εδάφιο, στο κεφάλαιο 16, kapitulli 16, θέλω να διαβάσετε το 1 και το 2 εδάφιο. lexojmë atëherë rreshtën e parë dhe rreshtën e dytë. Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni dhe ju ashtu siç i urdhërova kishat e Galatis. Të parënditë çdo javë secili nga ju, le të vërë më një anë aq sa mundet sipas të ardhurave të tij, që kur të vi të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmash. Προσέχτε τι λέει εδώ πέρα. Keni kujdes se çfarë thotë këtu.
λέει για τη συνεισφορά της υπέρ των Αγίων, për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, όπως διέταξα της Εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω κι εσείς. ashtu siç urdhërova kishat e Galatis, ashtu urdhëroj dhe juve. Αυτό είναι διαταγή για τις εκκλησίες, προσέξτε. Είναι Καινή είναι- Διαθήκη εδώ. Kujdes vëllezër, jemi në dhjatën e re, është urdhërim për të gjitha kishat. Μας λέει λοιπόν την πρώτη ημέρα της εβδομάδος Thotë rreshti i dytë të parën ditë të çdo jave, δεν λέει να δίνουμε όποτε βγάζουμε, δηλαδή όταν θερίζουμε τα στάχια μας, όταν θερίζουμε το 10 το δίνανε, όταν θερίζανε τα στάχια, όταν μαζεύανε το λάδι, όταν μαζεύανε το κρασί. nuk thotë si në dhjatën e vjetë, domethënë kur kornin grurin do jepnin frytet e para, ku mblithin vajin, verën, Όταν μαζεύανε το άνηθο, τι είναι αυτό? το κείμενο, έπρεπε να πάνε το 10ο στο Pra për çdo prodhim duhet të çonin 1/10 atje. Εδώ πέρα εμείς έχουμε άλλη εντολή. Δεν Αυτό λέει είναι- όταν μαζεύετε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, Këtu vëllezër kemi një urdhërim, thotë kur të mblidheni të parën ditë të çdo jave, e είναι η përcakton. μέρα που παίρνουμε και τον άρτο και τον ίνου, Është dita që marrim edhe nga trupi dhe nga gjaku i Zotit, να εναποθέτει ο καθένας θησαυρίζων ό,τι ανευπορεί. se cili nga ju le të verminjan aq sa mundet. Προσέξτε, εδώ πέρα δεν δίνουμε σιτάρι, κρυθάρι, δυόσμο και κείμενο. Vëllezër, të kemi kujdes, tu nuk japim as grur, as vaj, as prodhime të tjera, Δίνουμε χρήματα. japim para, monedha. Το καταλάβατε αυτό? E kuptoni këtë gjë vëllezër? Δεν έχει σχέση με τα δέκατα αυτό. Nuk ka lidhje me të 10-ën kjo. Και μάλιστα λέει ό,τι ανευπορεί, ό,τι δηλαδή ο καθένας Bile jo vetëm kaq, por edhe theksin edhe të tjetra thotë aq sa mundet secili sipas të ardhurave që ka. Ο στόχος είναι να μην γίνονται εισφορές όταν έρχεται ο Παύλος, Qëllimi i kësaj është që mos të bëhen mbledhje ndihmash vetëm kur të vi pali, δηλαδή να μην μαζεύουμε μόνο την ώρα που έχουμε ανάγκη χρήματα, να έχει ένα ταμείο η Εκκλησία, να μπορεί Ναι. να λειτουργήσει όταν χρειαστεί κάποια ανάγκη. do me thënë qëllimi është që mos të bëhen mbledhje ndihmash atëre kur është nevoja, që del një problem, por që të ketë një bazë kisha, do me thënë ka një grup, një shumë të ardhurash që nevojiten për problemet e kishës. Όταν θα πάμε τώρα στη Β' Κορινθίους, θα δείτε, Po të shkojmë tani te 2 Korinthasve, θα μας πει τώρα στο 8 κεφάλαιο, do na thojë te kapitulli 8, θέλει να γίνει, λέει, διαβάστε από το 11 εδάφιο. lexojmë te rreshti 11. Tani përfundojeni dhe berjen që ashtu si që dëshira për ta dëshiruar, kështu të jetë edhe për ta përfunduar sipas mundësive që keni. 11 διαβάστε μέχρι το 17. Μέχρι το 16. Kapitulli 8 të 2 Korinthasve nga rreshti 12. Por jo që ju të shtrëngoheni që të lehtësojnë të tjerët, por të ndiqet vetëm një kriter barazimi që tani mbushëllia juaj të plotësojë nevojat e tyre. Kështu që edhe mbushëllia e tyre të plotësojë nevojat tuaja që të ketë barazi, sikurse është shkruar, ai që mblodhi shumë nuk mori më shumë, dhe ai që mblodhi pak nuk mori më pak. Le ta falenderojmë Perëndin që i shtiu në zemër Titit, po atë kujdes për ju. Εδώ δεν λέει να δίνεις 10 το έχεις δεν έχεις. Këtu nuk thot që të japësh 1/10, ke apo s'ke. Προσέχτε εδώ τη λεπτομέρεια. Kini kujdes. Δίνουμε από όσα έχουμε. Do të japim në bazë të asaj që kemi. Για να πάρει άλλος που δεν έχει, δηλαδή δεν έχει ο άλλος να φάει, να έχει να φάει κι ο άλλος. Pra që të marrë dikush që nuk ishte, se nuk ishte të hande, Όταν ο άλλος δεν έχει να φάει, δεν του ζητάει αυτόν το 10ο. për shembull nëse dikush nuk ka të haj, nuk ishte të haj, nuk i kërkonte 1/10. Έπρεπε να έχουν διατροφές και σκεπάσματα όλοι οι αδερφοί, φαγητό δηλαδή και ύπνο. Duhet patjetër që të kishe ushqime dhe veshje të gjithë vëllezërit për të jetuar. Σε αυτό λέει πρέπει να γίνει ισότητα. Për këtë çështje thot për të gjithë duhet të ekzistojë barazia.
να μην υπάρχει αδερφός που δεν έχει να φάει. Të mos ketë vëlla që mos ketë haj. Επίσης θέλω να δείτε και λίγο πιο κάτω. Dua që të shikojmë edhe pak më poshtë. Λέει, για διαβάστε από το 9 κεφάλαιο τώρα, διαβάστε από το 5 εδάφιο. Μικρή. Β' Κορινθίους, 9 κεφάλαιο, Ναι. και διαβάστε από το 5 εδάφιο. Μικρή. Διαβάστε μέχρι το 11. Kapitulli 9 të 2 Korinthasve, rreshti 5. Prandaj mu duke nevojshme të këshilloj vëllezër të vinë tek ju më përpara, që të bëjnë gati më parë ofertën që kishit premtuar më parë, kështu që ajo të jetë gati si dhuratë bujarie dhe jo kopracie. Dhe ju them këtë, ai që mbjell me kursim do të korrë po me kursim, dhe ai që mbjell dorë hapur dhe do të korrë dorë hapur. Secili le të veprojë ashtu siç ka vendosur në zemrën, as me keqardhje, as nga shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar. Amin. Προσέχτε εδώ τώρα τι λέει. Να δίνει ο καθένας, λέει στο 7, κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού. Keni kujdes vëllezër te rreshti 7 ku thotë se cili le të veprojë ashtu si ka vendosur në zemrën e vet. Το 10 δεν είναι προαίρεση ό,τι θέλω. Η προαίρεση είναι ό,τι θέλω δίνω. Një dhjeta nuk është kështu domethënë në këtë formë. Και λέει εδώ πέρα ότι αν δίνεις πολλά θα σου δώσει ο Θεός και πολλά. Dhe thotë më lart, në qoftë ai që do japi më shumë, do të japi Zoti dhe më shumë. Εάν δίνεις λίγα θα σου δώσει και λίγα ο Θεός, λέει. Në qoftë jep pak edhe Zoti më pak do të japi. Να μην τα δίνετε με λύπη και να στεναχωριέστε. Mos ta jepni me keqardhje dhe të mërziteni për atë që do të jepni. Όταν δηλαδή δίνεις κάτι στον Κύριο, το δίνεις με όλη σου την καρδιά. Kur jep diçka te Zoti, ja japësh me gjithë zemër. Υπάρχουν αδελφοί που δίνουν πολύ παραπάνω από 10. Ka vëllezër që japin më shumë se sa të dhjetas. Παραδείγματος χάρη η Χήρα έδωσε όλη της την περιουσία υπό Κύριος μας. Për shembull, rasti i asaj të ve dha më shumë se gjithë të tjerët, thotë fjalë e Zotit. Εκείνη είχε βάλει 2 λεπτά μέσα. Ajo kishte vënë 2 monedha brenda. Ο Κύριος είπε ότι αυτή έβαλε πιο πολύ από όλους. Zoti tha, jo, grua vuri më shumë nga të gjithë të tjerët. Γιατί αυτή έβαλε όλη της την περιουσία. Sepse ajo vuri gjithçka që kishte për Zotin. Δεν υπάρχει λοιπόν κανόνας πόσο θα δώσουμε. Nuk ekziston një rregull, një ligj sa do vendos, sa do hedh atje te ndihmat. Δεν είναι υποχρεωτικά τα 10, είναι αυτοπροαίρετα, δηλαδή εγώ από μέσα μου ό,τι θέλω δίνω. Nuk është e detyrueshme si një dhjeta në atë kohë, po është nga zemra, atë që kam në zemër atë do jap. Σημειώστε αυτό το εδάφιο, είναι στο 7. Shënojni këtë vëllezër, është rreshti 7. Κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού. Se cili le të veprojë ashtu siç ka vendosur në zemrën e tij. Η προαίρεση σημαίνει ό,τι θέλει η καρδιά μου, όσο πιστεύω τόσο δίνω. Siç ka vendosur në zemër do të thotë që atë që do, aq sa do, aq vendos. Αμήν.